Urakoze murakoze. cyane umusaza Farasha. Fara, reka dufate umugabo bita John Mwambaza. Twari tumaze iminsi tutamwumva. Uzaruka ari sinzi nimba uri kwihuta, ariko nimba utari kwihuta twogucishaho John Mwambaza kubera amanetiwaka yiwe rimwe na rimwe azacika. Thank you. N'ubundi muraziranye cyane. Mwambaza uratwumva? ndabumva cyane Yambu cyane. yambu mpanga Ko turavuga ngo abantu mwari mwarabuze uku mwaradusuzuguye cyane. Nta kuntu mwosiga abandi bagabo ku rugamba mukama musa n'abatakibana, ariko wowe tubiziranyeho. cyari kintangaje n'igihe urangirije ariko warurikinze None Joe twosuzugura mwacu tukaja Joe, hari ikintu bano bagabo bari kwibaza. Bwa bugabo bwayura cyane kare ngo bwari bwasaze, dushakaga imigozi ngo tubushiremo turayibura, ariko noneho abagabo bari hano batangira kwibaza, ese utu tugara ninde wadusabye kuba abanyarwanda? Bakomeje ikimayimayi ko bafatikanyije n'abadutwikiye ko aribo bari kumwe mu gatebo kamwe. Ninde wabasabye kuba abanyarwanda? Imfura z'i Rwanda bazapfa kuzivuga gusa uko biboneye, uko kamwe kihindukije ngo u Rwanda abanyarwanda. Hari uwabasabye kuba abanyarwanda? Bakomeje ikimayimayi barimo. bamwe bimwe umuntu asigaye abura uko abivuga, so ari igihe ni igitangaza. Wowe kino gihe cyagiye kigashongonora abantu bose beza bakagira imyumvire myiza, ababi kikabashongonora kikabashira kwicukiro hariya hirya mu Kagara. Tuzoba tuguma tubavugeho gute? Bisigaye umuntu asigaye abura nk'uko abavuga. Iyo space yabo sinayumvise kandi subiramo ako kantu Joe. Hayavuze nti ibihe ni igitangaza, ibihe byaragiye birashongonora abantu beza bose bibahereza muri twirwana. Gushongonora ngo gusheburura. Gusheburura hashebururwa ifu. No kuyungurura. Gushongonora hashongonorwa. Farafe n'ubitoye. Hashongonorwa nk'amazi pa. Urabyumvise Amadu? Nabyumvise cyane. Gusheburura nyine ni ibintu by'ifu, naho gushongonora hashongonorwa nk'amazi. sinzi nyine ukuntu bivuze nuko, ariko niko nza mbibona. Ibihe byarashongonoye cyangwa byarasheburuye. Nzumvise nk'ayandirimbo yo muri Okovu ngo watakusanya nimba ari makapi nimba ari matatu. Wabisobanukiwe? Ibihe byarakusanyije makapi bishira hariya hirya. Ikibazo tuza tubura uko tuguma kubisubiramo, noneho kurya ngo amata ngo yasubiwemo cyane ngo azaruha akaba amata. Aba bantu iyo space sinayumvise, ariko baje se bavuga ko hari ubutumwa babonye bw'u Rwanda basaba kuza. Ni iki cyatumye batera hejuru? Hari minisitiri w'u Rwanda wagiye kubasaba ubutuze mugani wa bino. Hari igihugu cyabatumye batakagaranya abuna nimuze turabakeneye. Bafite ikibazo nyabaki, ni muntu wumvise bavuze nabanza asobanura ico ngisho. Kureka ico. Hari igihe umusaziga, hari igihe uko ibisazi bibafashe biza bibafata gutandukanye. None nimba byabafatiye rimwe nako nyicaho gusa ntari sinyitegere kubera ko nta mwanya nari mfite, ariko bwose uwakujwigira wese akavuga ngo u Rwanda. Ikibazo mfite pa, none se abantu tutakicemera n'ubunyamurenge neza ko barabona u Rwanda rwo bemera gute? Ubunyamurenge bwabo twarabukemanze ngo abanyarwanda nibo babemera. Ubunyamurenge bwabo ntibukicuzuye
ko barasimbira ku bunyarwanda gute usarire ibihe ni igitangaza aho abantu bamazamura ikintu nuko nyine kikavugwa kigasubirwamo i Rwanda ni ikindi gihugu kiba hari hakurya y'iwacu kuva tubayeho isi karemwa amateka yo twumva y'isi n'ibindi bihugu twagenze uko abantu bagiye babijamo nta bandi bantu bakigira iki gitekerezo akagara kagira tuza tubahindagura tukababwira ukuri kose abagabo bakavuga amateka n'amategeko abantu bakababwira tukicara mu birambi bitandukanye yemwe mwuka nyagwa mwese mufite nationalite z'ibindi bihugu ese ko muzo mutaza mu bitaka tiboruha bumva none tuzoba tuguma dusubiza ibikweri najyari ariko ubwo twageze mu kirambi cyacu nyine nanone umuntu yobivuga abantu sinzi wari ubikomojeho hariho bamwe umuntu azareba ukabona ntaho mushingira n'umwana we hariho abandi umuntu azareba ukabona yari akwiriye guhabwa n'intebe mu ikanisa aha porotokole bareruka kuzabategera hanze bakabasubizayo bakababwira ko huzuye bakaba bamubwira neza ko nta cyicaro ubona mu nzu y'Imana nonoga iyo ubakishijemo amaso bamwe ni abaforoderi abandi ni abasinzi abandi barananiranye iwabo bavuka ni abantu bose bw'udukesi none ugasangaga umuntu azaho bamwe bahunze abagore umugabo wahukanye azoza aza ahangaha aje gutanga amabwirizwa cyangwa aje kwihanukira ngo wari wahanura hano uretse ico uku gitutsi nta muntu utobasha gutuka uwundi ariko nimba hari ikintu kigayitse mu bantu b'imfura n'abanyabwenge n'abantu bakuru n'abandi bantu biyubasha uko umuntu yobivuga mu ngeri zose niba hari ikintu kigayitse ni ukubona umuntu wasamira gutukana baza bagira ngo nibatukana ngo uko birama bituma baba abantu bakomeye iyo baba abandi bantu ubu ni ukuri kw'Imana ubu nyine bakabaye baracecetse ntawe ukicibuka ko banabayeho bitewe n'iki bitewe n'uko twa propaganda twose bahagurutsa abandi bagabo nimushire hasi akanga kumva iki kintu muzanye ntikibaho tibumve none abagabo twatangizanije mayi itera mu gashorero ikiza kimbabaza nuko twatinze kumenya ko bahisemo kwemera amazi ya Murere nari narayobewe ikintu tuzadupfa n'amazi bamwoye nari narayobewe agafano kacu nabo kari karanyobeye bimwe nkaruwa nkibaza abagabo ni ifaranga bahawe ni ubuyobozi bafite nagaruka nabitegereza ngasanga bamwe baburaye nareba ubuyobozi ngasanga nta jambo bagira nkibaze se abanyagwa ni iki ariko naje gusanga ico dupfa ni abagabo bahindukiye bava iwacu kujya muzi iwacu twari dutuye baramanuka baja nko kwa Kagembe barabarasaga bemera amazi ya Murere umuntu wemera amazi ya Murere ntiyohuza ibitekerezo n'abandi twatinze kubimenya gusa ariko nimba bemera kuja muri mayi bakanywa igikoma bakisiga amazi ya Murere bagahindura amazina bakaja mu Kagara batubwiye izina ry'Akagara ko ari akazu k'abapfurero ko kurasagirwamo ahumva nawe aho aba bantu ko mwumva twohuza gute ni akazu k'indasago
titwohuza n'ukuri kw'Imana titwohuza nicyo cyari cyaramburiye gusa nari naraburiye nari narabuze nk'ukuntu noneho ugatekereza nk'umuntu afite se afite nyina b'abanyamurenge beza b'umuryango mwiza afite abavandimwe biwe beza bumva neza ariko iyo ukamusanga yarasase ukibaza icyo yabaye ukakibura nahoga umuhungu yarikonereye ararasagwa yemera amazi ya Murere ibi mpaye mvuga umuntu mwese ahangaha abantu b'abanyamurenge wenda nkeretse utari umunyamurenge ntiyobumva cyangwa wenda umunyamurenge muto wavukiye ino ariko abanyamurenge bazi wacu mutekereza umuntu wagezaho imyumvire ihinduka akemera amazi ya Murere akama yemera ngo nibamusukaho y'amazi bashayije ibyatsi cyangwa umurizo w'inka yandi ari mu kibindi bacishe ku gakecuru k'akabembe cyangwa agasaza ngo nagapfumu kabo ngo ayo niba yamushahira ngo arabaye igitangaza ngo nibomba ntigiye mukoraho umuntu ugiye amaze kugera muri iyo myumvire aba yaminuje mu myumvire ipfuye nta muntu bohuza ntawe bohuza keretse nyine uwo barasagiwe hamwe iki nicyo kintu cyonyine cyatumye abantu ikintu cyose bazanye uku n'ubu kwirirwa bavuga u Rwanda ntimubizi kuva kera siyo mvugo ya Mayi yiga niyo mvugo ya Murere kuva igihe cy'abamushubazi niba ari bamushubazi igihe cy'abamurere wa Murere iyi niyo mvugo yabo u Rwanda n'u Rwanda n'u Rwanda n'u Rwanda umuntu wese wemera amazi ya Murere imbere yiwe azabona u Rwanda niki kindi bovuga kandi nta yindi politike muhumure nta zindi imbaraga muhumure nta bindi bitekerezo muhumure nta yindi mipango muhumure ibi ngibi ni kwa kundi ba Shikatenda ba Duniya ba Ngumanya ibo ubwabo barabagaho abembe bose bemera amazi ya Murere ntibakundane ntibatabarane umwe haciye undi akacisha umuriro baza bagenda bagapfa bagashira tukaza tubavuga amakuru nk'ayo amazina nciyemo akagara nta muntu ukunda uwundi nta muntu wotabara uwundi yewe nta muntu muzima bafite wovuga ngo abandi bumve ngo umugabo runaka aravuze bazagenda baruhe bahenebere imbere yabo hari ikintu kimwe gusa cyo bazababona nta nico bazababona sorry bagira ikintu kimwe kibabamwo nyine muri iyo myumvire y'abemera izo ndasago n'amazi ya Murere bazi ngo intambara imwe ihari ni ukurwanya u Rwanda kuko Murere yakeraga imyumvire ya Murere aho yahereye naho yamigenda ibajana muri iyo esprit kugeza ubu nyine imyumvire yabo ni u Rwanda naho kubagira abanyarwanda yewe natwe tubaye tutakibagira abanyamurenge tubazi base na ba nyina ngo baraba abanyarwanda muza ko bahakishije 2021 muza kanyuza ahangaha ku mihanda basaze ngo ntituri abatutsi ese ubu ko bahoshe baremeye ko turi bo muzi ibisobanuro byangarura ngo aravuga amateka ngo guhera ngo muri Egypte amateka gayo guhera muri Egypte ni yayandi ba Ngoma Nzito bagira ibitabo gazo ba Ngoma Nzito bazarwana basoma nibyo basoma nizo bazasomaga bazasoma muri Ngoma Nzito baza basoma ibitabo bya Ngoma Nzito za bindi bazarwana bavuga ngo tugamujabura ngo mpaka Imisiri ngo mpaka Imisiri ibyo bitabo ga nizo basomyega baza ahangaha bakama bigiraga ngo bazabivuga bari guhunga bazabivuga bahunga nyine kubera ko Imisiri se baranahazi baziyohereke ese mwamba ese ntaboroza abandi hafi mupaka Imisiri hose we baraturoza Imisiri se umuntu azabura uko abivuga ibyo bitabaho narimvuze ntazaguta iryo jambo ngarura
umunyamurenge umwe kuri iyi si nabonye usonesha amahuza atukura n'isapuri y'ikirepe. John we reka ngukubitiremo kandi kuramwita ngo ni ngarura ni ndarura ahubwo azangare Yarangaye uramwangaza kangahe? ni ndarura ntakiri ingarura ararura n'umubiri buravuba twasubire ku mahuzu ya garura. Umugabo umwe w'umunyamurenge kuri iyi si nabonye ugenda akagura igitambara, niko twagize tuzita mu kinyamurenge, igitambara gitukura akakijana kwa tayeri agasoneshamo ikoti n'ipantaro, yamara agasonesha agasapu k'ikirepe k'abayisilamu. Umwe muri iyi si niwe wenyine. Umunsi umwe nabonye ifoto yiwe ndavuga ati ariko uyu muhungu uzi ko ya amawodiyo yose yagaze akora iminota 18, uzi ko yari arimo umwuka w'ikinyintu tutabizi. Hono umuntu ugakugiza umurebera ku bintu bimubamwo kugira ngo umenye ibintu biba mu muntu iyo muturanye, uzureba abantu ashudika, ukareba ibintu akunda, ukareba imyambarire n'imyifatire n'imivugire. Abacu bazamakonkoka bakavuga ibintu ugashaka iyo abikuye ugahebura, naho yasomye muri Yakutumbaga. Yasomye mu gitabo cya Yakutumba, kwa kundi mwabonye Kongora ahagarara mu bibogobogo akamabwira abagabo b'imfura bo mu bibogobogo bagize imyaka bahangayitse, bahaye bamubwira ati hano si iwanje narahunze, dore na nimba hari hakujya muri Kabende. Akabirengaho akamubwira ngo none ngo sinumwisha abantu makobora. Ninde muntu w'umunyamurenge utungunda urutoki ngo mwisha abantu makobora? Atariho amazi ya Mureri. Mushire mu gaciro, dutuze umutima wike mu nda, tuzumve tubinonosore nk'abari mu kirambi. Yeme tureke no kugira ihungabana ry'intambara igize iminsi. Nzambabwira ngo iyi ntambara yaratinze, tuzamera nka rwa rugenzi rw'abantu ngo babungiye inganje bose ngo bagezeho barakubisa abagore. Umuntu w'umugabo w'umunyamurenge akagezaho yirega neza agatungundi urutoki ngo mwisha abantu makobora. Kuri iyi si n'umwe wenyine wabikoze. Twisha abantu makobora. Hegeranye se no kwa Makombe ku Runundu, hegeranye se no kwa Muzehe uherutse kwitaba Imana mu Bijombo, cyangwa kwa Bitebetebe. Hegeranye se no kwa Bitebetebe. Imakobora se twari twarasuhuriyeyo. Uko intambara y'Imakobora nta bantu ntibayizi, ntiyari izwi, isi yose ntiyizi, ntituzi icyariko kirwana cagihe. Abahungu b'abanyamurenge abagabo ntibari bariho, ntibari mu gisirikare, ayo makuru ntituyazi. Kongoro yari kwasoma mu gitabo cya Yakutumba, niho handitse mwari amagambo. Nonoga umuntu ntiyorasagwa amazi ya Murere ko namara zogira ijambo tuzohuze nyabo nabyo muzabyakire mubimenye nukoga. Nabonye hari uwaje ahangaha nasese, yewe urakagara cyangwa nturiko, nukuri kw'Imana umuntu utunganye mu mutima nari guhita mvuga ati biragatsindwa kwitwa Kagara. Jewe mbakagara arakarakara biramunanira. Nizabini ngo nshire inyama mirigufa. Arakarakara ngo ibikorwa, ngo urumva ngo ibikorwa kuriyaga no kutunyagira inka no kutwicira abantu no kudutwikira amazu, nabyo ni ibikorwa. Nabyo ni ibikorwa biriya kuriya nabo barakoze. Keretse ari ibyo bikorwa yaragiye kukwisobanuza, avuga ati jewe nza ndasa ngatwika ngasenya, muniga ntama yahagaze mu mikenke haravuga ngo Minembwe ngo azoyigira nkagaza. Kweli ubu nyine barayitwisa amazu yose barabomaguye. Ejo bundi numvise bavuga ngo se ngo ko barabwira abantu ngo batahe, ngo baratahira he? Ega ni igitangaza, aratahira he? Uko kandi se nayo tuyakire ngo ni yindi politike yabaye. Umuntu kandi azotahira mu nzu, umuntu azotahira iwiwe. Inzu se ko aribo bazubatse.
kuva kera twageza dusuhura tukarara ku misego inka zikima zikabyara, nta ruhuha, nta muntu wigeze ahangayika ngo yaraye ku musego. Inzu iwacu tugenda tugatutira ihumbi, tukaza tukama dukubita inzu nimugoroba ikarara yuzuye. Ifaranga Imana yahaye Abanyamurenge ubu nyine tuzoba tuzamura amaferabeto n'amasima, tukama tuzamura etaje ya nivo 15 mu mezi abiri. Abantu barwaye ivuga ngo bafite ikibazo ngo se ngo abantu ntibataha ngo barahitira. none uko ico bakagira ngo bibajije ntibarebe ko basaze. Igihe Muniga ntama yariko yigira nkagaza, ntibibuke yuko abatwitse ayo mazu bari kumwe nabo mu gatsiko. Oya, ntibari kumwe mu gatsiko, barashoreranye noneho bafite abari kuri tere. Igihe kimanuka yariko aboneka kuri foreni y'abamayimayi mu Rurambo, baha batwika amazu mu Gitoga iwacu. Mu Gitoga shutiya, hari no kuvuga ngo mu Gitoga kwa Muyehe ngo urahagaze kuravuga ngo nitwa Kimanuka ku murongo w'abapfurera umuhungu w'Umunyamurenge n'abahungu ibihumbi b'Abanyamurenge bahari. Ni basebukwega yariko yohereza isaramu ifoto. Yemwe nta kintu giteye isoni nko guhagarara mu murongo w'abahungu w'abanyintu hariya ngo wamuhuza n'abinyumvire, uhagarare uhindure n'izina ngo niho muhuza. Ngo bamare uyu nguyu akageze ngo bamare ntibamunoba se. Satani se tuzi ko Satani itarahemba ibyiza. Wari kubona amadori yari yikore, wari kugira ngo n'inzuki zamukubise zo mu mpako. Baramutunganyije kuzogeza Yesaje, baramutunganyije basi. Ntimuzongera kumva avuga, kandi ntiyapfuye arahari, nta muntu azongera kugora. Bamumaze amakari yose, amazi ya Murere yaramunyuze. Impamo y'Imana ugatekereza aba baje nesi Jenzo ngo bamumaze amakari yose, ngo baramutunganyije rwose. Maro mugusa mwumva bagora, abe no muryango ntabagoye, kuko ga n'umuryango ntiwotanga ifaranga zimuvuza. Ikibazo ciwe ntico kwigwa ku rubuga rw'umuryango. Ibi ngibi si ugutukana, si nabi, aya ni amakuru tubana nayo turi kumwe. Ni abavandimwe bagiye muri Murere. Ni ukuri kw'Imana, ndahira Imana Isiraheli twemera dusenga, abangaba amaherezo bazoja habi. Ese bo ntibazasuzuma ko nta kintu barahagurutsa ngo kikubitirwa amashi? Ibo ntibona reba ngo bavuga ati ye aho bigezega, hano ko tugume duhemuka ariko ducecetse. Bakabasha bakajabuka bakava iwacu bahemutse bagahetsa. Bakabasha bakajabuka umuhungu uri muri mayi ngo karavuga u Rwanda rw'abandi ikindi gihugu iyo hakurya. Twokabaye twararumenyereye, turumeje sinarubayemo. Twokabaye twararumenyereye, bamwe bakaza baca mu majepfo abandi mu majaruguru. Ntibo kwibuka ko ari amahanga mu Rwanda. Naho u Rwanda yageze amatubwira ko ariyo bigwa nta muntu wojayo ngo hasabwa umugeni, ni mu kindi gihugu, ni mu mahanga. Bamari bo ubuhemu bahemutse iwacu bw'imyaka yose babaye batarabutungana, akaba abagabo bokosora ni Rwanda kweri. Nyabona bene da, nyabona tuga, ntimwobaza ngo mukosora aho muri iyi ntambara. Nabonye ejo bundi baha bamasara ngo Sematama yagiye ngo Sematama ngo yagiye Bukavu, ngo yagiye Rwanda, ngo yagiye aho. None aragura igihugu, arafata province zibiri, areke kuzigendagendamo. Ariko mwabayemo arafata intara zingana kuriya agume ku kabingo. Noneho umunsi bazomubona muri meeting Igisangani baziyahura. Ko Gisekedi avuga ngo baganire, ubu muha kondisiyo kuvuga ati ibiganiro birabera i Goma, kandi murabizi ibiganiro Kamasa yojaga guhagarara mu mwanya cyangwa uwundi botora.
hore abahungu bose batwirwaneho bari mu mwuka weraga ntawe utohagararira igihugu n'abagabo uwo botora wese yose nibabona ifoto ya Kamasa ahagararanye n'abandi bagabo hariya bagiye kuvugana na Gisekedi baziyahuraga bazovuga ati hako bariko baratangazwa n'urugendo rw'umusaza hariya ariko guhumirwa bari bazi ngo kuriya barafunze amayira yose bari bazi ngo afande azaca kwa Murima kugira ngo aje Bukavu nigeze mubari harindi mwiza bisetsa nigeze kumva audio y'umupfurero uwitwa Zaduniya rero ni video abwira babo sorry abwira babo wa munsi chairman Dr Kanyiki yagiye mu Minembwe na delegation bajanye ngo se baciye ngo ni gute ngo leta ngo isamara ngo baraga bakabona inzira yo kuva mu Minembwe kutugara muri bagito ngo se ngo baciye he ngo ni gute ngo leta ngo itangira iya nzira ngo ibintu ngo murabona ahagaze imbere y'abapfureruga benshi hewe abahungu bagiye iwabo ureka iki abantu bafite Goma bakagira Bukavu bakagira Minembwe wowe ibitekerezo bitangajwe nuko bagiyeyo uko bari barafunze kwa Murima bakamagira ngo niho Dr Kanyika azaca agiye mu Minembwe ureka iki uku tuzobagire gute kugira ngo bumve tuzokora iki kugira ngo bano bantu batungane noneho abantu bemera amazi ya Murebe kuva abantu babaye ruguru iwacu wenda babozumva cyagihe muri RCD za 992 inagiheri ababembe bagize bikubita ku mutima ngo Zaire yose yarafashwe ngo ariko inagiheri baracari muri Kongo baracari ngo abandi bose bari muri Kongo ngo ariko inagiheri n'ikirumbi ngo baracari muri Zaire kandi nyine ababembe kwa Musanga yahahaye karabwira abagore n'abana ko ibo inagiheri ari muri Zaire nkunda kabaza hari muri Zaire se mu butara yagarutse inagiheri hari muri Zaire se hari ubuhe buyobozi mwuka n'Imana usarire nk'inagiheri abantu bazi inagiheri mu nyumvire ni mu mwoma wo mu rusuku hagati yo Minembwe no mu Bibogobogo ni mu mwoma wa Mutambara nta nka yo harisha nta muntu wohatura usibya bene nta uzi ico baza bahakundira si heza noneho ugasangaga abantu bacu bakagara nabo ni nk'iyo myumvire bazoruha baburane kwa kundi ababembe baburanye ngo igihe cya Mobutu na niba ari nabagaza hariya mu Gatumba abembe ngo bababwira amakuru ku Gatorero baravuga ati Mobutu yasinye ngo Gatumba nuko Burundi buyegukane bagumye gukurikirana basanga Gatumba hari ubutaka bwari buri ino hakuno Kongo yari yarinjiye none bavuze ngo Burundi nuko busubirane Gatumba babagabo babembe amasara nta soni Mobutu afite azatanga Gatumba gute hatatubwiye abembe bari Bugari ni Fizi ngo Mobutu yatanze Gatumba atababwiye abacu nabo ko bari mu gusara ngo fande sema atamazindukiye Goma atababwiye zari ari ibintu bisetsa iyo mbirebye hibaza saba abantu n'ukuri tuzobagira gute akagara Imana ishimwe Imana ihabwa icubahiro ko naje yandobanuye mu bandi kantoranya kisanga ntariyo ye nta ruhuha nta rwikekwe abo duturanye n'abo tuvukana n'abantu bose baranzi uwo mpindura habe n'akagara baranzi uwo mpindura ku manywa na ninjoro kwa kundi Dawudi yabwiye Imana tuzantate nsinziriye urebe umutima waje kutakwemera naje
nubwo bontata nsinziriye, iyo ndi mu muhanda cyangwa iyo ndyamye cyangwa iyo ndi mu ikanisa sinogira imyumvire y'akagara. Imana ishimwe ko itaha yandindiye urazusanga inzugi. uri twigwaneho. Imana ishimwe ko yandindiye inzugi z'imyumvire ntizikinguke ngo hinjiremo imibi. Inzugi zanje zirakinze ndera, nzayoboka abandi kuzageza Imana iduhaye igihugu ko yabisezeranije. Baza bagira ngo bazoguma bavuge ngo u Rwanda, u Rwanda, u Rwanda, u Rwanda, u Rwanda, u Rwanda. Narya nibave mu mazi ya Mureri, bave mu ndasago, bave mu myumvire y'ikuzimu baba abantu. Ariko nibadahinduka nta muntu wobemera, no mu Kinyamurenge ntitubemera, i Rwanda ho ntibakeke, ntawe ubibingingira kuba abanyarwanda. Nari mvuze ntubushize bari benda kutumara ahangaha propaganda ngo turi abatutsi, bakora bagahagurutsa ba Muheto ngo nabo ngo nibigira abanyemera. Ariko urumva asayenka Muheto ngo nibigira abanyemera. Aho abanyemera ni iki? Uko Muheto yamahindura ikintu kibi ngo nituvuga ngo turi abanyamurenge, ngo urumva ngo abatutsi ngo nuguhera u Rwanda ngo ukaja ngo iriya hakurya. Ukaja hakurya he? Ibyo byose bihuriye he n'intambara yo kunyaga inka no gutwika imihana? Tukababaza yemwe ibintu byo gutera mu turambo n'ibintu by'ubututsi bw'u Rwanda ko murabihuza gute? Bihurira ngo abanyamurenge ngo si abatutsi. Muzanye gute mwebwe propaganda y'abatutsi mu gihe twebwe turi mu butabazi tuha tuvuga ati nyabuna abantu barashize imihana yahiye? Mwebwe muri naho gabagica baracuramye bari mu mazi ya Murere barahumirije. Twigeze kuba mu ntambara ahantu hamwe iriya hirya, maze dufata agahungu k'akamayimayi twama dusanga kadivasinze gusa karaza kinjira mu bacu tikahakabona kariko karasa hejuru kadivasinga bakarasaza umubiri wose, kanyoye urumogi rwose, kasaze ni kuzuba rya kumanywa mu mukenke ntahabona iyava niyagiye. Abana baramwicaza hariya bamukubita udukoni bamumenaho amazi, urumogi ruragabanuka. Ngo amara arababwira ati ngaho ni mumpeze ku rumogi mweho nsubire ngaruke mu bwenge. Abana ati hano nta muntu uzunywa urumogi usibye wowe wenyine. Ati none mwebwe uku muza muturasaba ingana gutya nta rumogi mwanyoye? Sinzi ko ico kintu mwashe kucumva. Nukuvuga ngo ibo ntibemera ko umuntu yorwana urugamba atari muri ya myumvire y'akagara, atari mu rumogi, atari mu mazi ya Murere. Baza bana bagenda gusa bahumirije, batabona, bavogera, batumva, batazi iyo bavuye niyo bagiye. Kuriya bamayi baguye mu masha bajya bakwanjwa hapa, baguye mu irango ryo mu masha mu 2021. Imirimba baracabategereje ngo bafunze irembo rya Minembwe. Tubazavuga ko bapfuye, n'ukuri niyo makuru bagira. Niyo mpamvu uzubona umumayima yapfa bagashaka uwundi umutsimbura witwa Ryazina. Iriya gimuhira bazaguma bumve kutwombo ngo general runaka ngo afunze irembo rya Minembwe. Umuntu wapfuye ingira myaka batobona n'amagufwa. None ababacu bakagara, akagara karashize karashira, karongera gashira nk'ubwa karindwi. Ariko muza amakari yakamanza ke akora amavideo hariya ngo nyoka kasi nyoka nyoka uhavugira Kinshasa avuga bene wabo ngo ninzoka. Ukunoza ngatu kuwundi munyamurenge kuwundi mumayimayi, kabwira umumayimayi ati ciye umunyamurenge twigumanire. Kama nkubita amaboko mu gatuza ngo nabaye umugabo ndatunganije. Nyabuna mwakagara. Sinzamenya ibingibi aho byavuye umuntu aba yaje mu kiganiro kugira ngo utaramane n'abandi. Noneho ibi byose bikazuka ntimunga ibyo mvuze. Ariko mu by'ukuri akagara nta muntu wenda kubagira abanyarwanda
n'abanyamurenge ntitubemera neza, biragoye muri iki gihe. Jewe hari ubukwe mperutse kubamwo, umukecuru yamashima kandi sari umwana w'abandi, nitwe twari kwamushingiye ntiyari n'akagara, ariko nyine afite akagara kenshi mu muryango. Nyirakuru w'umwana yamashima w'umuhungu avuga ati ndabashimiye gutinyuka muri iki gihe kuduha umugeni, ndabashimiye. Nabo ubwabo barabizi. subiramo aho jo mbere y'uko usoza. Iyo mukecuru yavuze gute? Yashimiye umuryango wabahaye umugeni, harababwira ati ndabashimiye muri iki gihe gutinyuka mukaduha umugeni. Umuhungu yari afite akagara kenshi mu muryango aho. Nabo ubwabo nico nari mvugiye, ntuko biri kose barabizi ko bigoye muri iki gihe gusabana nabo, gushingirana, kwemerana. Nibareke kwinyura, bareke kwikirigita, bareke kwisubiramwo. Abantu bavuye muri propaganda za masunzu nataho imbi bahamagara abayobozi ba za mituwalite ku isi ngo mureke gutanga ifaranga, ngo iriya ntambara ntimuyizi, ngo irimo ngo yandi mantu, ngo irimo politike none uyu munsi aha tugeze nabyo uko iyi ntambara iracyari agaseseshwa rumuriba ngo tuyishakire muri bashinga. Inama y'isi yateranye kwiga ku kibazo cya Minembwe, none ikibazo cy'intambara y'iwacu mukagira imana mwe tusubire tugishakire muri ni ba Sanjake yajya Nkuko sinzi uko baza bamuvuga aba bagabo bari aha hejuru. aho wewe mu Minembwe ikompora rirenze hirya ya Bovu yo mu Gitumba. None intambara tuyishakire kwa Sanjake kwe. Politika hiri Bertrand Bisimwa chairman ari hariya, nanga coordinateur ari hariya, chairman Kanyiki ari hariya, Jean Paul Shaka munyamategeko Amerika yemera natwe no hose ari hariya, n'abandi bose bajya muzi. Abajenerali n'abakoloneli bangana kuriya bari hari intambara ko turayibona baradiployinze guhera Rubero ukagera Inagatete hareba kuri Mugera barahadiployinze. Nitumara dusuye tugaruke ngo turasesa ibyatsi, ngo turashaka ngo koze intambara, ko turasesa ngo turaje ngo kuri space yashinga kame aho kugira ngo wenda umuntu aje gushakira imyumvire aho hirya. Umuntu yoja bukagasura Bukavu ukareba ibintu byabigenda. No Minembwe nyine abantu ko baragenda ukaja kureba byabigenda, ugasura n'ingabo ukareba abahungu aho badiployinze, ukareba imyumvire ihari ukumva isi. Ariko umuntu ugize imyaka kuherutse ruguru 94 akaza agaja mu Rwanda agatura, akazava akaja muri Amerika nka Rugari, yarangiza ngo yahamagawe n'umuntu uri Kinshasa ngo yamuhaye amakuru. Umuntu uri Kinshasa nawe yagiyeyo muri za 2 yewe hari amakuru masha papa. Umuntu wo kuza kutubwira ngo urumva ngo ibintu ngo byo kuba abanyarwanda ngo ko barabajana i Rwanda tuzatujayo ntawe tujanye. Tuhafite imiryango, tuhafite za business zikomeye, cyo kimwe ni Bugande, cyo kimwe na Kenya. Imana yaduhaye isi. Ubu dufite abantu batuye muri Amerika no muri Canada no muri Australia bafite amazu n'imiryango, abagore n'abana. Uwo tubwira amakuru y'u Rwanda kweli? U Rwanda hano tugenza amaguru. I Rwanda hano dusaba n'amazi n'umuriro. I Rwanda aha dusaba n'abageni. I Rwanda hano haturereye abana bakiga, isi yatwanze u Rwanda rukatwakira abana bakiga, abagabo bakubaka bagataha abandi bagatunga. Ariko niki gitanga nta bintu z'i Rwanda mugende mukuru u Rwanda mukanwa. Sorry, nigeze kuvuga igihe kimwe mbwira abari abacu kagiheta wimbi avuga ngo tuzihuza ngo n'intera hamwe ngo n'abamayimayi ngo turasa u Rwanda. Yewe muzihuriza cyenka babwiraga aho kugira ngo mwihurize muri ho plateau nigiye yazaza na P5 aho kugira ngo muje kwihuriza mu bisha. Nyungwe ni ishamba rinini ifite ibiti byinshi, ngo naho mwihisha ntimugenda mwihurize muri Nyungwe murasa u Rwanda n'ukuri kw'Imana.
ariko inzu zo guhagarara i Kinshasa ku birometero ibihumbi bingahe ngo uzurasa u Rwanda yampaye nkamwene kayamba ukundi baba bareba ko ari nko gutera ingumi mu kirere. Umuntu yovuga ari amagambo akamara imyaka 10 n'ingahe, imyaka 10 n'imisago ku ijambo rimwe, ukundi babona ko hari ibintu byinshi bimaze guhinduka kweli. Nta ubunjeyo gasingike nayo no kuvuga ngo tubabwire ngo nimuvi buzimu muje buntu. Oya, nibagumi buzimu ntituzobana ibuntu. Ntagira umuntu uzozugira akagara ngo bahinduke. Oya, mubareke bahenebere tuzorera abana. Mureka akagara gahenebere tuzorera abana, igihugu tucubake duture dutunge ibo baracanze. Ni kweli bagabo ba mama bagabo ba mama baranda bakunda abahanyi banje hano arantu bagiye bangabira inka n'abandi babifite mu migambi n'abandi batarabitekereza, ariko niduhura bazazingabira. Abantu bose bafite imyumvire yatwirwaneho n'abahanyi banje mwazihaye batwirwaneho. Imana ibambera umugisha. Ndangiza muhagarare ku kintu kimwe gikomeye, ibindi muzamubireba nk'amazi amaze gutemba. Mwumvire abayobozi bacu, mwumvire twirwaneho iki kiriye hasi tugisamire mu kirere tugikore. Muhaguruke musuri igihugu murebe bikenewe, mumenye ibikenewe muri plane, mumenye ibikenewe Rumangabo, mumenye ibikenewe Irucuru, mumenye ibikenewe Masisi, mumenye ibikenewe Imirimbo. Noneho tutazisanga natwe twarabaye nk'akagara tugahera mu magambo tugacereho. Ibi twarabivuze, intambara twarayirwanye, tumaze kugera kure hariya tugeze, muze tuhateze imbere akagara kagume gatsindwe. Ntihagire uzogahindura igihe twamaze tubiba imbuto zo guhindura abantu. Imyumvire kirahagije ubaho tugeze. Sinzi mwene data wavuze ngo tuzobafunga. Oya, tuzobafunga se n'abacu bagende bahenebere, nta bintu zo kuzabaza kudusakuriza mu gihugu. Tuzogeza igihe nta space tuzakora ivuga twirwaneho n'akagara. Tuzogeza igihe nta space izabaho iduhuza group za WhatsApp zo twatandukanye kera murabizi. Tuzogeza igihe nta muntu uzata umwanya wiwe ngo karasobanura ngo birenda birirudi. Oya, tugiye kugera mu gihe umuntu wese azoza arwana n'ibimureba, umuntu wese azoza mu Kinyamurenge ni ikirazoga ngo bapfuye gukubita ikirazo kimwe yagiye kureba Kabumbu ya Masarati. Nuko niko tuzatumera niyo tugiye ku rugamba tuzotubarasaba gahunga. Ayinya Imana ibambera umugisha. Akagaranti kagara gashira urumeza, nta muntu wawe ukabwira ngo kaje Rwanda rwose kagumiyo kari. Arakoze cyane John Mwambaza, mushimire cyane. Impamvu twamuretse aravuga nuko abantu benshi bari bamukumbuye kandi bari dukeneye kumwumva.